Bukan sitcom. Ini new show dari New show. Australia. Okay. Zaman itu kan kita selalu record kita punya show kan. Okay. Tapi ini Australia company datang ke Singapura, dia pitch dia punya story kan. Okay. Then nak buat satu show 1 hour variety show. Audience kan tak duduk, diri aja. Okay. Habis around dia, surround audience tu ada 5 stage. Okay. So macam new concept lah. Ni live on fire ke ni? Live on fire, betul. Ya. Tahun 94 kan? Ha? Tahun 94 tu you punya first Cuma Okay. first punya show. Okay. So aku kata siapa saya co-host lah, perempuan kan co-host tak ada. Gila tak ada. So you seorang? Seorang, aku tak ada training TV. Aku kena memorize live show, kena memorize script. Gila. Jadi host. Jadi host. So alamak. Every Monday night kita punya show kan pukul 8. Pukul 7:30 kan aku diarrhea. Diarrhea. Dicirit birit. Dicirit birit tu. Takut gila kan. Birit. Every Monday night. Every Monday night. Mesti cirit. Aku ambil skrip bergetar. Tapi bila saya datang in front of camera aja, aku lupa semua tu. First moment you keluar tu macam mana? Wah, hebat. Sebab sebelum itu kan diorang buat advertisement. Itu advertisement pandai. Sebab dulu kan bila buat advertisement typical lah, normal punya advertisement. There's a new show coming here on Channel 5 and this is a show and your host will be right. Itu aja kan. Tapi ni kami konsep kan lain. Engkau tengok television sekali ada commercial. Habis one by one ada kepala saja kan. Kat sini, hi, I'm Gabit Singh. Habis lagi satu orang, hi, I'm Gabit Singh. Lagi satu orang, I'm Gabit. Aku pun ada lah, hi, I'm Gabit Singh. Tapi orang tak tahu siapa Gabit Singh. Siapa tak kenal. Siapa ni Gabit Singh? Tak kenal. Siapa ni budak ni? Mengganggu mata lah. So bila kita start first episode kan, smoke. Aku datang, hi, I'm Gabit Singh. Wah, gila semua orang.